سلاو ریز تماشاوان هفدتنا تایبت ایرو دیسا ام ده خدمتا ودانم ایرو ممجارکا گلکی گرینگ هیا لگل پسپورکی ده گوتوبیش بکن مجارا ما دامزراندنا پککی و آرمانجین کلسر هاتی آوا کرن هرگولی و نهینین دناوا پککی ده هر وها چاوا دست بکاری چکداری کریه و کیجان آلی بویا پشتاوان و پشگر جیره سرباری هن پرسو بابت و مجارن دن امی لگل میوان خواه برز هوشنگ اوسه نویسکار روزنامه‌وان کرد گوتوبیش بکن بریام دست به خلق خوا بکن از خوازم بدن دیار کردن کو امی زنجیرک ج خلق تایبت لگل میوان خوا ج ورا بوشینن هر دمک ده ده خلقک ورا بلاف کرن ما مستا هوشنگ تو بخیراتی دم باش سپاس جبو وکرنا و درفته سرچاپا سلاف جبو و جبو تماشاوانی و سپاس دست بگه ده ما مستا هوشنگ پرسا یکمین او پککه ده چه روشکه ده هاته دامزراندن جبو چه هاته دامزراندن باشه وقتی زانین کو پشتی سرهداران شیخ سعید و دامزراندنا کمارا ترک ایدی دست به کمکوژین سیاسی و فیزیکی لهمبری گلی کرد هاتن بکار آنین سرهداران شیخ سعید به تندی به هات بداوی آنین پشتی و سرهداران درسمی دست بکر اوجی به تندی به کمکوژین مزن به جنوساید هات بداوی آنین تفجير سياسي بقشتي سر أستا تركيا دروشكي آلوز دبو بتايبت بشتي انقلاب عول صالح 1960 بشتي انقلاب ددوا صالح 1970 وياكي وچاغي داويا صالين شيستي ده وددسبيكا صالين حفتي ده إلى تشبجري د سرانسر جهاني بلاغبو ودندري تركيا جيده هيزن تشبجر رولاوانی اپوزیسیونی د جیان و د جواکا سیاسی ترکی د پرل پیش بو د ناوان گروپین چپگرد پورتین کرجی هبون جوانین کرجی هبون د ناوان گروپین چپگرد اندام میتیجی هبون آجان میتی هبون میت وکی یعنی استخبارات دولت ترکی ام آی تی کرتبونا و میت گوتن دناوا حبو تفجرات جهجرتبون تفجرين تفجر وشاقي برز اوجلان و چند حوالين خود دناوا تفجر هيزن و جروبين تفجر جيدي گرتن پشتر جوان وقتيان قاشو کو تير ناكن يعني تيرا خستكو داخوازي وان ناكن داخوازي وان چبو وشاقي داخوازي وان كردستان بو هدي جروب دست بيده که خورتن جوان رزگار کرلو یکیتیا کردستانی بو او ارمانج بون اری کردستان سربخو آزاد یک بوی یعنی نه تنی باکوری کردستانی سرانسری کردستانی د سرویتی که هانی لسروی نرین هانی گلک خورتن کرد جوانن کرد لدورا وی نرین هانی جویان کو کردستان بندسته و پیوستی اوی پر رزگاری هایی کردستان سرانسری کردستانی یعنی رژیم ایرانی جی رژیم کی داگر کرده رژیم سوری جی داگر کرده رژیم صدام حسین جی داگر کرده رژیم ترکی جی داگر کرده و پیوستی هر چهار پرچه کردستانی وار رزگار کردن و به کردستان کی یک و سربخاو یک بوی مبست آرمان جا بنگهینا سرکا وی ریخستنی به وی رنگی بو هنک ریخستنی دن نه وی رنگی بون مثلا ریخستنی دنی دو پدکه باکر هبو تشتكي بفيرنجي رانا ذكر بسكه هبو تفجرا كاوا هبو تفجرا كوك هبو قالك تفجرين كو هبو نويشاغي وان ارمانجن مزن وقلو قبا يعني هل ندقرتن دقوتن ما في كردان ناسنامه يا كردا دهن دچارچوبه سينوري تركيا ده ويشاغي حركات وتفجرين كردا بفيرنجي داخوازن بفيرنجي تانبش لي او گروبین جوان او گروبین ایدئولوژیک که دو گروبین سرکه چیبون یک انقره و یک کردستانی گروبا کردستانی گروبا ریخستنی بو بلاف کرنا نرین و چه
کرنا ریخستن دناوا جماورد دناوا گوند و باجار و شهرین کردستانی بو گروه انقره کاروبار ایدئولوژیک د دامشاندن اف مسئله چو بر به پیش د سالن هفته و سه دست بیکر هفته و چار هفته و پنج هفته و شش گلک سمینار گلک جوین گلک کوم جوین و جوات لکردستانی هاتن لدار خستن گیاش کناغه کی کو اف گروه هانه بد به پارتی بوینه بپچه ناوی وانی دست بیکر شورشگرین کردستانی بو بویرنگی بوی ناوی تفدیگریان و بوی مبسته و دبن وی سیوانه ده و دبن وی آرمانجه ده خباتا خواه دادان پیش جوینا دامزراندنه لگنده فیس گریدای لجه کوش باجاره کیش باجاره آمده ولایت آمده ده 27 مجداره گروه اف کسین کو دامزرینرین PKK نهاته ناسین لی دامزرینرین PKK شاقواسا زیده ترن جبر سدمن اولکاری تنه 22 کس 23 کس دوی جوینه ده پشدار بون لی کسین دامزرینرین PKK مرگ پیش فعلی کادروین پیش دقات سیقات شرقات في هجمة رهاني بو يعني ما مستا هوشنگ بنگاها كو PKK لسر هاتيه دامزراندن بنگاها كان نتوين اجتماعي بو بنگاها كي نتوية بنگاها كي اجتماعية بنگاها كي سوسياليست تشبگره يعني كردستان كي سربخه و آزاد و يكبوي و سوسياليست ده سلادلاری ته ده رژیم ریوبر دوی کردستان هانه ده دوی رژیمه کی سوسیالیست به شبگیر به یعنی اب سروان بنگهان سروان پرنسیبا اف تفگر پیش برچو حتی گهشت اونا غردا مزراندنه ده جوینا دسپیکه ده 27 مجداری کتمها بید سال فقرا PKK بله اف جوین لدار کد لی ناف هل نبجار ناوی بینه پارتیا کارکری کردستان بو ده جوین اول ده وکی کنگره دا مزراندنه تی بناف کرن ناوی وی دیسا شورشگرین کردستانی بو چاپمنیا ترک ایدی ناوی وان ده گود آپوچی یعنی نکو وانش خور ناوی آپوچی هل بجار ترک وی ناوی هان لوان کرد و اف ناوی آپوچی مگلک جارا لسر آخویمه و ببلگه اشکر کریه که کادروی اندامزرینر ای پیشنگ ای زندانا ده وی ناوی هانه قبول نکرنه لهبری محکمه مظلوم دوغان خیری دورمش کمال پیر فرهاد کورتای که خودی ناوی PKK ناو پیشنیازا PKK ناوی PKK فرهاد کورتای پیشنیاز کریش حواله خوره نه عبدالله اوجلان نه جمیل وایک نه دوران کالکان فرهاد کورتای که ده 1982 جیانا خوش دست دایه لزندانا آمده او خودیه به پیشنیاز هانه ایه لناوی آپوچی دولت چما رد کرن ما مستوشن چما ناوی آپوچی رد کرن کسی دامزرینر اف ویچا یعنی گروپین کردا دخواستن وان بچوب بکن دخواستن به شخص کی گریدن ناوی آپو ابدیم کردی روجاواش مهی کوج یعنی ج آپی هو ج مام ج آب ج منت زانی کو ترک جنابی عبدالله کی ناوی عبدالله بر جرد بجن آپو جمهی بالتوایی یعنی خلق روجاوای کردستانی که امکس دزانین کناوی عبدالله ترک دیبیشن جیر آپو وکی کرد کرن وکی شابون کابچرنگی ناوی بیدکن دیمکی ناوی دسپیکی ناوی آپو جو ترکی تی هاتیه نک تعلقه وی بکیه تنه چی اگوتنا آپو چی کتر ریخستنه کی گروه کی سیاسی به کسی کی گریده وکی گندی یعنی وکی تیگه کی گندی وکی ترم کی گندی جالیه و كفنا برست وكي عصابة وكي شتى ترك بذي منطقة هاني ناوي وان ذكر آبوشي نكو بس نيوان ددا بمنطقة كفنا برستية شتتية وكيم كرني مت يا ترك في ناوي هان آبوجو ينجي آبوشي بوان ناو ذكر
مظلوم دوغان کمال پیر خیلی درمش همو کادروین پیشنگ ای پککی هفت زندان آمده قبول نکردن نپجراندن اولدش سکنین گوتن ناوی ما پارتیا کارکری کردستانه آرمان جامعه سرقبول و آزادیا کردستانه و ناسنامه سیاسی پککی پاراستن لدجی اپوچیت درکتن و دگل پککی و ناسنامه پککی سیاسی ایدئولوژیک پاراستن د زندانه د روشن اشکنجه د سال 1982 حیا کو د زندانه د هبون وی منطقه هانه پاراستن دمک جوینا د سپیکه د هفته و 80 لدارکت ناوی هینا نپککی بو جوینا د دوا 1979 لبینگولی لدارکت هنا كسن كل جوینا فیسی حاضر نبون لا بینگولی حاضر بون میناک آیسل چروکیا جی کادروین دامزرینرین دسپیک ای پککی جوینا فیسی د حاضر نبو وکی جنه وکی تکو شرکی کل لید بینگولی حاضر عبدالله اکنجی کو اندام کمیته نوندیا پککی و دامزرینرین پککی اوجی د جوینا فیسی د حاضر نبو لید بینگولی حاضر بو ناوی پککی وکی پککی پارتیا کارکری کردستانی کنگی هات بجارتن د سال 1979 د جوینا عنتابه ده بشتی جوینا بینگولی جوینا کی برفره لعنتابه ده همان سالی ده بو یعنی ده همان سالی کو جوینا دویم چه بویا جوینا دومی بشتی کنگره دامزراندنه یعنی کنگره دامزراندنه ریخسنه کی گناوی ویتنه ده کنگره کی دارخه وکی کنگره کی دامزراندنه لبینا شور ناوی شورشگری کردستان د جوینا د دومین ده همان سالی ده 1979 لعنتابه و چاقی فرهاد کورتای پیش نیاز دکر دبیجه ناوی بکن پارتیا کارکری کردستان و تی قبول کرن لیدشتی بالکش او که ده هر دو جوینا ده بینگولی و عنتابه ده عبدالله اوجلان حاضر نبود تدینا عبدالله اوجلان دبیجه محمود اشچکر و آباکر دیمکی بی عبدالله اوجلان کمیتانا وندی دستیاری و بر کمیتاری و بر پککی بینگولی و عنتابه او بخوب خواه ریخستنی برید فدبر بیکو عبدالله اوجلان عبدالله اوجلان وچاقی لکربو وچاقی لشامه بو شو ترکیه رویا بو هاتبو شامه نا پککی ده مدیا خود اوجلان ده پرتوکی خود ده بیجه یعنی کو ما چما تهاتی سوری جبر چه تهاتی سوری ده بیجه جبر کو تنبؤ کر انقلاب چه بر لیجا نابرا داکتنا اوجلانی سوری و انقلابت واسطه ایلوله 1908 زیدتری سالو نیوه کهیه باشه اگر اوجلان ولو پیغمبر و نرینه وی ولو دوربین و پاشاروش دبینه انالیزی وی ولو خورتن تنبؤ کرکو انقلاب اوی لترکیه چه ببر دمها ایلوله ده دمها سپتامبر ده 1908 باشه چما تنبؤ نکر بگردنا خواه اگر یکی ولو حقواسه چه گشتی و حقواسه نرینا وی کوره و دوره و یعنی انالیزی وی و تحلیلی وی همو تشتی وی بجیده کنگی حاضر بو؟ کنگی حاضر بو مامسته؟ اوجلان دو کنگره اکی ده حاضر بویه جوینا فیسه که اینا ناوی نبی پککی دو کنگره دو دوا ده کنفرانس للبنانی ببوره کنفرانس یکی لسوری جی لدارخستن حاضر بو آمده کاریه کنگره دو دوا 1908 و دو وچاقی اوجلان حاضر بو او کنگر یعنی مرد کاری پیش قناغه کی گله کی گرینگ بو دیرو کا پککی ده چما جبرگو پککی تیده پیش نیاز شری چکداری لدارخست یعنی داخست روژاوا کنگره و بو کی بریار اف یک لهمبری اوجلان و دیکتاتوریتا اوجلان ایدی دنگین رکبری دنگین اپوزیسیون دهندره کنگره ده چه بو سرکش وی دنگهانه کی بو
او جی دامزرینرین پککی چتین گنگر کناوی وی کود سمیر او خودیوی نرینا هانه بو کو ان شر چکداری نها یعنی شرط و مرجوی نگونجاو تینه گشتیه ام نهام دکارن ریخسنا مخورته ام دکارن روجلاتا ناوین لو کردستان و لو اوروپا ام وی ریخسنی هینا خورتر بکن ندگل شر چکداری بو چتین گنگر لی اوجلان با آلیکاریا جمیل بایک با آلیکاریا دوران کالکان و علی حیدر قایتان دوی کنگره ده گوتنا خواه تکس کر بریارا کو پارتی بر بشر چکداری و بچه و دبه شر چکداری لترکیه درخه چتین گنگر بر پرسی ریخصنا پککی سرانسر اوروپا بو وی چاوی دیسا فگل اوروپا و جو پککی قطبو چتین گنگر ده 1985 ل سوید تی کشتن بله ویش تی کشتن باشه چتین گنگر باشه مامستا هوشنگ یعنی سال 1978 پککی هات دامزراندن تو دبیجی دست پک بنگه لسر بنگه کن نتوی بو لسر بنگه کن اجتماعی بو آرمانجی کل سر کار دکرن کردستان آزاده یعنی هر چهار پارچه داگر کرنه دوی ورن آزاد کرن اف آرمانج حتی کشان ساله کار لسر هاتن کرن و چاوا گوهرتن دوان آرمانجا دا چه بون؟ اف جبوک از برسوا بی پرسی از بدم دبی کو از بچکی ولو د قناقین دیروکی د قناق پیدا بچم یعنی د کنگره سیده 1986 کو لدارکت ویچه دیسا اوجلان حاضر بود اوجلان یعنی اف کنگره بردوام کرنا کنگره دو بود شرع چکداری لدارکت وقت سانین ده پاس طباق 1984 گروپین چکدارین پککی هیدی ولو بلا بون لید سال 86 ده پککش عالی عسکری ده گلکی لاواز بود دبی منش بیر نکده مثلا هانه ده 82 سیاده پارتی دموکراتی کردستانی عراق به سروکاتیا برئیس مسعود برزانی پر عالی کاری پر دستک پر پشتگیری پشتوانی دا پککی پروتوکول دنا براوان ده هات امضا کرن هات مور کرن لشامه مبحثا به مثلا هانه جی کریه ده 83 ده کامپین پککی لهریمن لولان و قندیل جوی چاقیه ده چی بود جسال 83 به اری کرن و پشتوانیا پدکه عراقی وکو پنابر پشوازی الوان هاته کرن دوباره بکر؟ وکو پنابر نه وکو چکدار و لشکر ایجا کنگره ششاده چی کسیم کو لهمبری اوجلان هلوستکی رخنهی هبه او جهاتن تصفیه کرن تیزانین کچنا اوجلان کسیره یلدرم او جدا مزرینرین پککی پشتی کنگره دفج پککی برده اونها جیانوی ندیاره کادروی پیشنگ وجدا مزرینری پککی معصوم پرقماس ده آدارا 86 جدانا خوش دست دا و حتی نها بویراوی بمجو بگمانو کفیشک جداوی دلیکتیه نجی پیشیده پککی دبیجو کتی کمینه گل کادروی پیشنگ ای کو ببین منافس ای کو ببین یعنی رکبری اوجلان و چاقی دوی کنگره شیده هند لباکو هند لچیه هندری کنگره ده هاتن تصفیه کرن یک جوان عبدالله اکنجی کم بعد دست بیکا به هفایبینه دم بحثاوی کرد ده حشته ششاده بشیوه کی شیوه او ته یعنی هند بیجن وی خوانتی حار کریه هند بیجن پککی وی تصفیه کریه لی ده دوی قناغه ده هات تصفیه کرن و چاقی جنوب ناوی سروک و مروک و افتش مشتی هان هات قطن برید ناوی پککی ده افتش تنبو ناوی اوجلان حوالی علی حوالی عبدالله حوالی علی ناوی بی کود لکسک جیر ندگوت سروکی ما و ریبری ما افتشیروکی هان حیال 85 86 تنه
لی پشتی حشتی و ششا ایدی ستران لسر اوجلان چه هات چه کرن و ایدی صورت و فوتوی اوجلان در روزنامه صرفبون پر بو ایدی دیکتاتوریتا اوجلان دندری رخصنه ده ایدی بو سری ستی نوت و پنج نوت پنج کی ده ایدی منافس اوجلان هینا قدیه نه قدیه کسیم که ده هندری زندان آدم آبون وكي محمد شنر وكي مصطفى قرسو وكي كاني يلماز وكي سليم شروكيا وكي رضا التون قالك كادروين كود هندري زندانا دابون جسالين نوتي دي سربست حاطن بردا اوجلان ديركت كونفرانس كي لكامبا لبنان جوان رجيكر وبسروان دچو فر ايريش فر بچو كرن فر بيس كرن بسروان دچو اف كسين هاندما كتن زنداني عبد الله اوجلان سروكي نتوي وجه اهوال علي بو نورمال بو يعني او سويه او سينوري النابرا واند تنبو دماج زنداني دركتين كوديتين كو عبد الله اوجلان بيه امبراطور بيه سلطان بيه سروك بيه هرتش حمودش تدسي بدايد اوجلان بالسر قرتين زندان ده يعني تماشافان يعني دبي مسألة بلكي قالك جوان نزانن كو هنا كس جزندان دولتا ترك دركتن هاتن كتن زندان عبد الله اوجلان هاتن كتن زندان PKK یک جي كنا حال المانيا هنا زندي جنكي كرد ناوي فاطمه چلك كو يا تندرستياوي ايدي خرابيه دروجيا برشيبونه ده او و گونل آتای و ساکینه جانسز و آیسل چروکیا چلو پنج روژا در روژیا برچیبونه در روژیا مرنه ده مان وی برخدانا مزن کرن آنا یا هر چارجن جی ند ناف فکر کردن اوجلان وان خستو يعني ساکینه جانسز جی و فاطمه چلیک جی او خستن زیدان پکه که چه تا دهات کرن ما مستوشنک تدبیجی هر کسن گرتی زندان بیشن باکور یعنی ترکیه در دکتن یکسر دهاتن زندان عبدالله اوجلان او زندان لکدری بون چاوا تعامل سرداری بوارا دهات کرن زندان جی بچه یعنی وکی جزای زندانی انا لکامپا لبنانی وکی زندانه کی پککی هبو لی رجاء اكيد شيء هي يعني وكي نيف زندان كوان بش يعني وكي سزال وان هاتي برن جزال وان هاتي برن وير كي دري جيكي هبو مشغل ويبچن دنابا مزرعات بشغلن قارن جرام بكن قارن جرام جنكي يكي وكي فاطمه چلك كوج زندانا تركي دركتيه وشاندن کار بچه نوا باخچا تری بده و تشتا بده و تشتی باری گرام بکه وکی جزا نه وکی کو اف ریخستن دخواسته همو اندامین ریخستنه بیکاری کندک نه وکی عقوبه وکی سزا کرن وکی سزادان جبو ویجنا کرد جبو وی تکوشرا کرد هات دید او میناکک ساکینه جانسه چی بیرنگی بو یعنی ما بس نامش مسئله اوجلان کسین کجوان ده ترسه کسیم که ممکنه ببین همپیشه وی منافسی وی جوان کادروین زندانی دیرت دماغ زندانی درکتن کنفرانس وان چکر و ایریش بله يعني ما مستوي واته كو جدما كو عبد الله اوجلان دست خو باش داني سر PKK ادي او ارمانجي كل سر هاتبون دامزراندن رزگار کرنا كردستان مزن جناف هنا از حتى انها اصبحت صالح نوتي يكيدي كل صالح نوتي ده كونغريا PKK چهارمین لكور لحفتاني لباشوري كردستان الدار كان ويشاغي يعني سروكي حزبكي سروكي نتوي سروكي نووي سروكي حموجشتي كوتي كليوي برجيم سوري قرت حقوا سكادري وعسكري وشرفاني بي حنا ندويري چما وينتش في كونغرا هاني حاضر نبي جبرچه نتشو حاضر نبي وجلان قريبو بپاراسنا رژیم سوری بپاراسنا حوالی درباسی کردستان عراقی بفن و بچه کنگر حاضر بفن و وگرلی حاضر نبود تنه دریا تلفن و بیتیل تبلی
مجارا کنگره بو دوی کنگره ده دوی کنگره هانه ده محمد جاهد شنر هنک پیشنیاز داخل سندری کنگره کو شرع چکداری ایدی ختمی یکی هشت بناغا خواه دوزا کرد بخلکی دانا ساندن به رژیمات ترکی دانا ساندن به جواکا کرد هات ناساندن پارتی مزن بو ایدی شرع چکداری جناو پیفته بیواتی ام چی بکن ام دست به سرهلدان بکن سرهلدان جماوری و پیشکی ریفورم ده هندری پککی ده کی محمد جاهد شنر کو جدا مزرینرین پککی کادرو کی گلکی زیرک گلکی لپیش ev dendire kongre de mene peş niyaza normal hemû tiş dendire kongre tê münaqeşe kirin lê bi biryara Ocalan Mihemed Cahid Şener hat girtin piştî reviya ji zindanê reviya Mihemed Cahid Şener û Xwespar Partî Demokrat hat qamişlo li qamişlo hat tasfiye kirin ji aliyê PKK û ji aliyê rejîma Sûrî ê ku li hemberî Ocalan demekî îdî kîma li hemberî Ocalan yani Ocalan jeyde tırsı were cihîbî bigire de pêvajoya axaftinê de em ê behsa pê mesela hanê jî bikin. Kongreyê pênca dîsa li Kurdistanê li darket lê Ocalan neçû hazir nebû dikarî bû biçûna hazir bûvana. Serokek heyît vê dinyayê de neçe Kongra Partiya xwe hazir nebin. Çi şert û mercibin dibê Ocalan biçûna hazir bibûna neçû ji ber çi yani ev ciye pirs û gumaneyî çima Ocalan newêre nekare biçe kongreyê çara hazir bibe ne dikare biçe kongreyê pênca hazir bibe kongrê şeşa jî hazir nebû ê şeşa jî ne hazir nebû di navbera kongreyê çara û kongreyê pênca de armanca serxwebûn û azadiyê çû kengî di sala 1993 de cara yekemîn ku PKK agir şers darawestandin bi navbeynkariya êdî bûne çi armanc bûne çi mamosta Hûşeng ji piştî nod û syan armanca PKK bûne çi armanca PKK yani ulun bi mij û moran bû gel digot otonom gel digot federasyon yani gedigot mafê Kurda li Bakurê Kurdistanê wê çaxê Kurdistana serbixwe û azad û yekbûyî nema hîçiya PKK de wê çaxê piştre ew diyalog têk çû çima têk çû mere behsa vê mijara hanê jî bike girîngê ji bo belgekirin ji bo Şemdîn Sakik ku endamê Komîteya Navbendiya PKK bû serkirdeyekî eskerî leşkerî payebilind ê PKK bû 33 eskerên Tirka ê bêçek kuştin wê çaxê Ozal û Qaşo Ozal û Abdullah Ocalan Celal Talbanî di navbera wan de ye û diyalog dest pê kiriye süreca aştiye qunaxa aştiye di navbera PKK û dewleta Tirkî de bu yerekî bi vî rengî qewimî demekî ev pêvajo ev süreç têk çû Celal Talbanî çi xwest di bîranînên Celal Talbanî jî de ev hatî tekeskirin derdorên PKK dikarin lê vegerin Celal Talbanî ji Ocalan xwest got bêje ev bûyera Şemdîn Sakik te eleqeya me pê tune û em şermezan dikin û bi tundî û çawa heva yekî wilo were eskerên bêçek sivîlin askerên ku ji îcazê vegeriyane û tu wer wan heqwasa ev komkujiyê tu bi çi rengî tu vê biryara hanê bistîne Celal Talbanî ji Ocalan xwest ji bo raya giştî a Tirk û a Kurd û a cîhanî pêvajoyek heye ji Ocalan xwest ku rexne bike qebûl neke vê bûyera hanê Ocalan bi a Celal Talbanî nekir û Şemdîn Sakik nekir piştî çi piştî Ozal hat kuştin piştî heqwasa xerabûn çebû di Bakurê Kurdistanê nûka ban Şemdîn Sakik kir û ji mehkemeyekî li Şamê çêkir û nizanim 600-700 rûpel Şemdîn Sakik rexne li xwe kir piştre PKK tiştek jî pê ne Ocalan pê nekir
شمدین ساکک د زندان ترکیه دنها پشتی هات رواندن و هات گرتن دبیجه او بویرا هانه به امر و تعلیمات اوجلان بسری خواسته چهار بویرا کی بفیرنگی هانه زی بسری خواه بکم به امر و تعلیم دیمه کی مثلا وندایت نبرا شمدین ساکک و دنابرا عبدالله اوجلان دبیجه شمدین ساکک جیتمه گلادیوی دولت تاكور أرجانا كونه وإيه عاقل وإيه شورشجر وإيه تكوشر أزم أفيدن حمو خراب باشا نعم منطقي PKK منطقي عبد الله اوجلان دي اخافتني قد تم كي يعني ديك برسياري فان كشتني هاني شمدين ساكت سليم چروكيا ورحمتي سعيد چروكيا 14000 اوجلان دي بيجي 14000 كس دناوا PKK ده هاتن كشتن وانا برسياري يعني هبا سكسورن كشتن امي بيجن بره وك اوجلان به افانا برسياري وتسلوكي چبو چواد بن والله تشوفوا تلك بو بله چوا يعني رولا اوجلان چبو دام مادام دبيجا 14000 كاس هاتنا كشتون تصفيه كرن باشا او وكو سروك لو كدري بو رولا وي چبو باشا او وكي سروكي رخصتني وك سروكي نتوي وك سروكي هر تشتي دمكي تدبر تشتكي بو اوجلان دما برپرسياريه داوج سروان برپرسياريه حق واسا قربانيا ايد هندري PKK ده تصفيه ايد هندري PKK ده دما داوش سر بيشتاش شمدين ساكك وسليم چروكيا وسليم چروكيا وجاغين الغربو تعلقاوي سعيد چروكيا الغربو رحمتي دكتور سعيد او چاغي لوي دريبو لآمد ولموشه برپرسه کی پایه بلند و آلی گریان جیگری شمدین ساکک بو یا هفکاری بو ده ریوه برنیده لیگ باش حق واسه کس يعني ما بقاسي 4 حلب سي باشا دي هندري بك حق واسه قرباني تسلوكي شي يعني ديمك تنلبرشتك بله ما مستا هوشنگ تو 20 سالان دناوا PKK دمایی و روزنامه وانکی و ته هر تشتک يعني كيم کس هنه نها ام بیشن سر 4 آستین 4 پارچه کردستانی وان هنیان دیار دکن و اشکال دکن اگر هبن به زمان ترکینی یعنی موجه جه آراستی بشه کرنه تو وکو روزنامه وانکی وکو پسپوره که دناوا PKK دمایی هر تشتکی خواه تو به بلگه دا آخوی به وینه به هر تشتک یعنی به دیروک تو دا آخوی تو بیجی پشتی نوتوسیان اف آرمانج هاتن گوهارتن هر وها دست به تصفیه و ترور کردن بری ویجی هاتمون کردن تعامل سردریجی هاتا گوهارتن یعنی تو وکو اندام که نوا PKK ده چاوا تعامل لگل اندام خواد هاتن کردن یعنی او نهنیا کو لچاین قندیل دنوا معسكرين PKK ده چه دبون چبون بنر جبو زلال کرنا تشتا یکمین بویرا تصفیه دنوا PKK ده چه بو به امر اوجلان سال 1907 جلال آیدن کو کادرو کی گله کی لپیش بو گله کی زانا گله کی زیرک به بريارة اوجلان وكسين كو في يعني جنايتها هاني في ترور كردنا هاني كرن جميل بايب وشاين دونمز و براي ايسال توغلوك و برلمان هذا بينها منافي ويش بير كرنافي وي تشبو اف دي صالة حزار ونحسدو حفتيونها بيش ديوه بويرا دوامين لمردینه یکی جدا مزرینرین PKK یکی محمد توران او جد دست عبدالله اوجلان بو بفرمانوی بو بریاراوی نه بدستیوی ببریاراوی بله بریار اوجلان بدستی خود کسی نکشتیه لی اوجلان بریار دایی اوجلان نویر راهیج دفانچه یعنی راهیج دفانچه و اگر به تجارت شکی چکداری نکری لی اوجلان بریار دایی هر می بکوشن افیا خاینه و افیا آجان و افیا نظامچی و به منطقه هانه اوجلان کری لی اوجلان وکی روبروی شخص کی بسکن و رایج يعني دافانچه و سلاح و برد تشتكي ولو ما نبي بيستيه
دبکو کرد لی من لگوری ناس کرنام لی گوری شوپاندنام من تشتکی ولو نبیسی کو اوجلان بدستی خو کسکی دنوا پککی تصفیه کری لی ام فكر برسا خو ما مستا يعني ام نخوازن باش باش زلال كر تقول جلال ايدن يا كم كاس هاتيه ترو كرن صالح حزان سودا حفتي ونهانده بدستي بفرمانه ببرن بفرمانه بك عبد الله اوجلان ببرياره عبد الله اوجلان ام فكر نافاروكا برسا خو تقول بشتي نوتوسيان يعني ارماج هاتن جوهرتن تعامل دنافا اندام الباكيكي ده اگر كسك نخوش دكات اگر كسك تعامل سر آسن کسی خواندوان با خواندکار با چاو تعامل پیرا دهات کردن کسی روجاوای کردستان چاو تعامل پیرا دهات کردن زمانی کو فرمی دناوا معسکرین پککی ده چه بود اگر هن نهینیان تجمرات دیار بکی کرم کن زمان سرکه دناوا پککی ده زمان ترکی حتی روجایلو زمان دایی که دناوا رخصنا پککی ده زمان ترکیه جدام مزراندنه دو حتی روجایلو اوجلان نزانه تکستکی زمان کردی بنفسینه جمیل بايك نزانه تكتكي بزمانه كردي بنفسينا نزانه حمو مقاله ونفيسين كدرتين ورقرن يعني مجاركي بحث في مسألة هرجيكر كو نفيسين جميل بايك مراد كرايلان ومصطفى قراسو نظام كردي باخذ دوران كالكان نظام كردي باخذ ترك بيجي لجرك 40 سالي دناوا رخصنكي كرد جرك هيني زمانه كردي يعني اللي افتشتنا اوجلان مجبور ما كردي باخذ صالح حشتي ونا نوضي يكجبركو جروب مزن اي جماوري اي روجافاي كردستاني دچون كامبا بقاعي دچون برلياز دچون اوجلان دديتن باز دي طباخي جيفين جماوري اوجلان مجبور دوما كب زمانه كردي باخذ بوي دافوكا هرما اورفا يعني وبكرمانجي كشكستي ليوكي خوندن ونفساندن برپرسیم پککی جو اوجلان بکر نه حتی نهاد زندانی دی 22 ساله پلکی رو پلکی به زمان کردی بخطر دسته اوجلان تنه جبو تیروکی جبو بمال تیروکی تنه نه ایوی و نه ای حمو سرکردایتین پککی حول ندان جوان ر زمان کردی ندرده نه تشتکی ولو يعني چارنوسی گریدای مسئله هبون و نبونه تشتكي له نافا ريخسنا بقى دتنا زماني سركه زماني وايداي زماني تركيا از شوف قنديل دم ما مرخنا في مثلا هاني ذكر ده حزار وحفتاز القنديل ابو مرخنا ديك عاجز تقول يعني متدي كوستي هني نورمان از دخلن اجوان دبشن بكردي باخذن عاجز تقول وكانه تشتكي تمريكي بيش تعويوان وتكيماني كي تدوان دبين ام وكردي روجافا شو قيسا قوتن عربي دبكو دنافا اخافتنا مذهب ليد هندري مالي دبستان هذا زماني كردي زماني د سلاداري زماني دهندري مالبات د سلاداريه مالبات ده زماني كردي يعني جماعه يعني عاجز تقول وجاب بيبشي روجافاي باسكار روجافاي نا سوريالي دوي منطقي هاني ودمات الرحنه بكرانا تشتكي ولد نوا بكيكي تحبوا كو جروب لاشما يعني تشكرنا جروبا كون كسم بن خطي قال حدود جيفين انسان هاتنا تصفيه كرند بن فين بيت تهمتا هاني ده نوا كامبين بكيكي ده اف تيجه تيجه تشكرنا جروبا بكيكي دا مزرعه يعني بكيكي الشامي سي كامبي وي كامبا كيوي آل صحنايا قاشو بزمان كرديه قاشو بزمان كردي يعني ليه كامبا دم بزمان تركيبو كامبا شبعة كونزيكي فروق خانيا سوري شامية شبعة خلقي شامية في مثلا هاني دزانن كامبا بكي ويدري بالسرانسر بزمان تركي لهندري شامي نمجاركي بحث كن كو جرك جماعتها فتح الله قولن بيتر جماعتها بكي زمان تركي دنافا روجافاي كردستاني دنافا باشوري كردستاني دنافا روجلاتي كردستاني ده جلك كادروين روجلاتي كردستاني اي روجافا اي باشور تفلي بكي بون شش محصالك زمان تركي بون بلبل دخولين ودنفسين بزمان تركي بله اللي تفلي ولوجي نجميل باي
نه دوران کالکان نه مصطفى قرصو و نه عبد الله اوجلان بكردي نزانن آرمان جو گوهرین و گوهرین ادنا و پککی نچبو هیچ کو گلک کادرو جو پککی قطب بن دقوناغا سال نوتی کنگره کی جان کنگره پککی درباس بوی به قطکرین درباس نبوی باشه جه دامزراندنه بگره جه کنگره دوا بگره جه ایسیسیا بگره جه ایچارا بگره جه پینجا حتی روژایی نها ما مستهوشنگ هیلک نشتمانی شپیلک نشتمانی دنوا پککی ده یا نه و پشتی عبدالله اوجلان هاتیه گرتن نها کی سرکردیاتی پککی دکه و چند شپیل چند تیار دنوا پککی ده نه نه سر آستا ایدئولوژی تشتي فكري نتوي ناستامع نتوي يعني بكيكش فكري كار شر فكري نتوي ديك شر ما في دولتها نتوي ديك يعني هيمانا ما في مروفا جهاني جو كردار دبجو ما في چارانوس ايوان او چارانوس سا كردا چوا فهم ديكن دناف كومارا ديمقراطيك دي دناف نتوي باش برش خورو وك ريخستن برش خور في هالبجيرين اللي برا نكن فلسفه قالي كرد بره نكن جواكا قريب دستورا قالي كرد وورن نتويا ديمقراطيك و كومارا ديمقراطيك والسوري جي بيك بينا والعراقي جي بيك بينا والشنغال جي والزابي والخنيره والهردري والروجلاتي كردستان جي بيك وانتو خاصن لامد بيك بينا يعني منطقه بكيكي تشتكي دواري بيرو بوچون نتوائي ايدي اشخور كريو كي دجمن بنا دامزراندنا PKK'de de stratejiya PKK'de dijminên strateji e ku çêna bi ku tu têkilî wan re deyne rejima Sûrî, rejima Iraqê, rejima İranî. Lê dema Ocalan çû Sûrî ew dijminê stratejî bû dostê stratejî. Bû dostê stratejî. Hevde set ji bo عبدالله اوجلان دوست استراتیجی گلی کرده جبو طالبانی جوروی لجبو پککی هینا بیتر رژیم ایران دوست استراتیجیه لحرکه سیاسی تفکرین سیاسی ای روجلات کردستانی ای باشور کردستانی ای روجاوای کردستانی خودی بیرو بوچون نتوایی دشمن استراتیجی چی اینها دوست پککی هیه ل باشور کردستانی گوران و یکیتی ماناجی دکیجان قنچکی دیگه هفتو دو قنچیکا دجاتیا پدکی و مطالبات برزانی دیگه هفتو عصبه نه سرکردین راستقینا ممساوشنگ دما ما هدیه دی برف دایو و دچه سرکردین راستقینا پشتی گرتن عبدالله اوجلان فرماندارین راستقینا هگر بناف کینه این کونها تحکم دستارداری به پکیه دکن راستقینه نها جمیل بایی کن ببرنجی نویساندیه که گرک نها گره پکه بیجه سروکی گلی کر جمیل بایی نها سروکی ریخستنی ای فعلی جمیل بایی که حتی دما مراد قرائیلان جی سروکی ریخستنی بو لی مراد قرائیلان جبو قربالغی و جبو خرجره بو ای پاش پرده ده و قرائیلان وکی دن ده ریفه ده بد جمیل بایی بو جمیل بایی کی آلی کاریا جمیل بایی دوی مسئله عانی ده که کی آلی کاریاوی ده که دوران کالکان مصطفى قرصو رضا آلتون اوانا ای هر سی يعني اوجلان بدباس كاد فريا دمال دروابو جميل بايك ودوران كالكان نها جميل بايك سي باس كي بيهنه في دفر مصطفى قرصو دوران كالكان ورضا آلتون اگر رضا حتى نها صعب ان آگاهی هند به رضا نلجي يعني ليوان هرسين كسين سركه وان هر سين سرکردین سرکه ای پککی آلیگیره و باس که جمیل بایکن که سروکی راستقینه پککی فعلی عسکری او کاری سیاسی جمیل بایکن و جمیل بایکی نها ده حنبیزا رژیما ایرانی دی دامزرینری تکلیه پککی ای فعلی ای اکتیف ای که دولتا ایرانی رژیما ایرانی پی باور دناوا پککی ده جمیل بایکی اف نه گوتنا منه اف گوتنا عبدالله اوجلان کنگی و گوتنا هانی هات گوتن اوجلان شکلیس کوچرا ده
هفيفينا لروما 1909 شيراكوت بله. كو زلام ایرانی و تکلیاوی به ایرانی ما مستا داوین پرسیار از خوازم برسف بکورتی به چما به میلیونان کس هاتنا خاپاندن و وان راستیان نزانن یعنی پاککل جمع هیا و راستیک دیروکک طاری خوالک رش و طاری هیا چما به میلیونان کس و راستیان نزانن کو دست پیک لسر آرمانجا که نتوی اجتماعی بو پشتی دمک کرد هاتا گوهرتن جبو داگیر کرن کردستان کار و خبات اخوا کرن به کردیش کارم اخوا PKK medya da desteği değil. Medya ki geleki kurdu desteği değil. O dizanı çava medya preku yani breve bina naha kanalin televizyonun başure Kurdistan'ı gelek kes kadroyun kubere Judubistana PKK derketin o hatın de nade saziyen raghandını Kurdistan'a Irak'ı breve dibin. بله و خديرو واكتيفن ديمك PKK دواري ميديا ده استراتيجيا ميديا ده دكاري قلي كرد دناوا في خاباندنه ده وكي يعني وكي شير وشكر وهنقف خاباندن بقلي كرد بده داين افيك دو شكي فرقرين جايه پرورده دناوا PKK ده پرورده يعني ده ميديا ده جروبن جماوري ده حبو تشتي پرورده و پرورده و جادندری به پرورده هان استراتژی هین می بنگهین استراتژی د پرورده PKK د چیه و سروک زانه و امن زانن PKK زانه و امن زانن PKK ورخصتن مزنه و ام بچوکن PKK و سروک فهم دکه و ام فهم ناکن جبوک ام بجین دبه سروک بجی دبه PKK بجی و بفي منطقي هاني يعني منطقي كو تفي قليهان نظام بك اف قليهان لجمعي قناعات شبه بكو نظام براسي هناك سروك جيان ناب جيان بفي منطقي هاني اف پروردت نافا قلي كرد حاطي چاندن حياه هشتي كو خاپاندن بگه جبه قناغ هاني ما مساوشانگ بگومان و زنجیرک خلق امي لقال تبن قالك مجارو بابات دي امي بحث بكن ام سپاسياتا دكن جدل لسر وان آگاهی و زانیرین کو تدانمه گلگی سپاس سپاس خوش سلام بریز جبوب سپاس تماشاوان برز بویا و هم گشتن داویا خلق اخوا حتی خلق قدن لگل مامستا روشنگوسی ببینن دخیر و خوشی سپاس